So as for the issue of South Africa, let me just say, ever since I took office, I'm in touch with about 14 presidents. We don't go through secretaries and so on. We just call each other like this. About 14. 4 in the West, 2 in East, Central, I have some, Southern Africa. President Masisi very daily nearly. So I'm in touch with people. This thing happened in South Africa, there will be a court case maybe. Let's see what they're going to say I have done. It's a criminal case. People were here, somebody came here illegally, was arrested. He was later on charged, paid, and went back to South Africa. Presidennde wa Namibia Vho-Mulomo he ba bula mafhungo a uri ba divanga mulandu wa vhutshinyi he vhaṅwe vhadzulapo vha shango ḽavho a pfi vho shela mulenzhe kha zwiito zwa u homboka bulasini Presidennde Vho-Cyril Ramaphosa I wanala ho vunḓuni ḽa Limpopo minwahani mivhili yo fhelaho. Vho-Geingob vha ri a vhathu vhuya vha itela muthu zwa maitele a tshiḓivhano. I don't know what favor I would have done anybody, so let's see it. Let them bring it up in the court, it's going to be in the court. So let's not divert from this. It's a big issue, it's true, but I didn't come for that here. I wanted to account to the sovereigns about the mission I undertook with my colleagues. Vho-Ramaphosa vho ima kha ḽa u sa ḓivhona havho mulandu he vha ri vhone vhathu vhuya vha lala vho tswela muthu masheleni fhedzi vha saukanye vha ri uyu ndi mulandu muhulwane vhukuma. Such a high-profile case in which the president stands accused and based on serious allegations of irregular activities, law enforcement agencies, yes, should be involved. There should be proper investigations. There should be, for the sake of South Africa, determining if there's any veracity in any of the claims being made. Moses shango ḽi la Afrika Tshipembe ḽa Namibia vhana vhushaka havhuḓi nahone vha ita zwa mambadzelano kha mashango a Tshipembe ha Afrika. Vho-Ramaphosa vho ita na u ḓifhima uri vha ḓo shumisanea navho kha ṱhoḓisiso dzoṱhe dzine dza ḓo itwa malugana na mulandu uyu. On a courtesy visit